بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أدمي بركات لما بدل ما بدأ انتبه بمهالو بيتي أخونا أختم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو من انتظار كرم مدني أنني رمضان كريم. أدمي موضوع إنصاف كل متكاول متلاوة كري آيتك آل عمران سورة sate katiris timanae me ayatu galiga agomenge iman kan taza kong agomenge hadana gina guna ibrateri firawta ke lebigindane fadhew bastaken adu iwale weto agon balana. Allah subhanahu wa ta'ala ikamge tawfiq min barakad debash izate lobeti akhunna waqtum hagigatu gaves demme mitaga tilawat kurawi gendi ayat huge tarjuma wes agomen adu ije ayat hoga sagominge iman kan taza wage dane fadhew bastake ilahi wahi bas furuga evani bayan kuref hagigatu gaves mi riyadwal takrar we maadi wa midani agomena warag gina guna ibrateri filawlati ke demu mi fursatu ka agon hadan kolle de beenu wani mi faaytu gindi de aharu agom mi heda ko fawni de ramadan mas heda ge hingaje koyde nawarega mi timana ramadan mas duai ka Allah subhanahu wa ta'ala mi barakat ri mahaki masaraki mi masar ga Allah lawa fa rahmata fa fusawma narken dinnu agom na minbaru gendane ufaveri bajeveri barakat ri ma masaraka kam ga levu mi faaytu gindi di ahar telego sagomena warag gina guna ibrat teri filawte ke bani libifa Allah subhanahu wa ta'ala ge fadlu wantaveri kama dharma wantaveri kan warab bodu agon handamane mi covid nawara ge sababum mi covid mi lafza hure awgomenna libigendiye nikameti kambes kudeinno मीगे सबबुं कोविड नवारागे बनीगे जेहे मीगुंगे फुप्पा में वरम वरुबलिवे मीगुंना नेवालां वरम मुदगुवे गिनफार दुनिया दुकुफ दाम्बे से बेजेहे मी हुरिया वाहकतके अरगो मेना बनी अडुइफ अगुन मी फुर्सतुगा हम हदां कोले दे बेणवनी खासगोते गगो में गेलोबेति जुवानुन मी रनुगे फुर्सतके इस्लाह मल्लिबे खासगोते गगो में कोम में फर्द कल्लिबे वरम बोडु निअमत बिस्मे अदि फुर्सत बिस्मे Allah subhanahu wa ta'ala ga fadlu wantaveri kama dharma wantaveri kam waram bodu dikam visna wada gannawa mi jawuge terega Allah subhanahu wa ta'ala wani oxygen lawaf awgomen newala mi hadani e oxygen ge terega Allah subhanahu wa ta'ala evvis kala agakan awgomen ge faratun edi wodi nugannawa नमे सौगमेंगे फुप्पा में मे ऑक्सीजन वासिल वोन दव्य जनमा अवगमें गेंदेवनी हॉस्पिटल हॉस्पिटल गेंदेवा फहुगा हॉस्पिटल को गुण ऑक्सीजन फुड़िया का अवगमें गुड़ालेवे ए गुड़ालेवो मा फहुगा अन्ननी बिले गिने दो सावर रखेंगे बिल बोडुवे देन जहुनो गोतकां आदेश को गिन नमेस आसन देन नमेस कोम्मेस गोतकांगे बिल पे को गिन्नुगे डिस्चार्ज नो अगुण सवाल की अगुण में न किहावर कत्तो विष्णु नी हादा बड़ नियमत के बिति बेवनी
mi javuga Allah le oxygen nan ebbis agenne ege sababum awgamen neewala mi dirulum furiya mugotuga kuriyem midai hituge windu jaha e windu jahuma bese miskana masel diman warab bodu ni'mate minge sange chaki Allah ga fadlu wantevri kama dharma wantevri kama warab boduka we mami covid rawara ki wes Allah subhanahu wa ta'ala ga hadatum kurimati we warab bodu imtihanen me imtihanuga awgamen getere baykum yum fail veje ane ba mi hunna kettere kan dasweje ane ba mi hunna adir ebbese chen wisni du'a ka Allah subhanahu wa ta'ala awgamen hewusun deva mikam ibran hasil kurumge hew tawfiq min war ko dev awguna ma dan kolle de beenu mani haqiqatu ga wes mi waram bodu ni'matake fursatake Allah subhanahu wa ta'ala wani eilahu ga fadlu wantevri kama dharma wantevri kamu awgamen nattaka hewkamge musum take labwa Allah ngebbes kamaka beenuwe udigannawa tiyenno awgomenge laba ma fattaka enkamu qudusi hadise ga Allah subhanahu wa ta'ala i'lan kurwa fawe ya ibadi awgamen eilahu ga alunna mukhatab kurwa fa eti mangilahu galunne law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا تباميهم أمي آدم کے فان سورن فشکن قیامت دادن انان کم میہکو کم فردک تباميهم کے تیرین امی تقوی وری زہد وری ورع وری صالح رنگل علق فدیم بدلوی کم گا ویس Allah wahi kurbani timeng ilahuge veri kamang ebbis kameng ituren nuani ham emerum anikkaw sahi kurbani eti me ilahu galunne tebami emmen ekuga adam ge fanusun fesigen qiyamat dadan annane emmen nulafa nuba nukimantari alunna badalwi kam ga wis timeng ilahu ga hadrata zadrege mimbur gelluma besni benni kam isnawda gannu am Allah habis kam muhtaj odigene no algomme mitili ilahu rahmatam muhtaj demme midenne fadain Allah subhanahu wa ta'ala algomme devwa fawa mi oxygen mi gendawa fi nama algomme newada ne ebbes goten ne bimmati ebbes goten kya bodu nemat em vima khas gote algomme ge zuwanu am gote ge komme farda ke beje visna fikr kuran Allah subhanahu wa ta'ala ge russaw Allah subhanahu wa ta'ala ge fussaw kon goteggato wani bala eya gotanga gomen amal kurne beje hagegatuga mi barakat ramadan mahaki mi ranuge fursat Allah deva em Allah subhanahu wa ta'ala mi fade hukum ge musum take mi devani ki kurato algomen islahu kuriyottan islah ko kuriye gendew mattaka fursat ge gotuga ekamu e hukum ge musum ge tereng emme barakat teri mai musum mige dos kole famol go menna baddel mi kuran ade barakat ramadan mas ekanne ge me mawduga mi boneveni annani ramadan karime warad dilati mahke ke hawarkatto dilati ge mani ege bay misal tan awu mitaga te lobeti akhunna ukhtunna hamu kolle deveto banan beenu maki awu menge iman kan taza ko awu menge hadanan bikanda tageras awu menne islah ma fursat thano se gitti لبت أخونا أختم مموسم أيم الله سبحانه وتعالى رحمة تنوسف ألغمن كرا مد عملك ما تجينا جنا سواب درم دبوم الله وني وادو ديف إلهي رحمة انتهاء درجة بدوفا إيه ورا فريهم مثال أو هذا كل دينا الله سبحانه وتعالى وني ألغمن أكو جد ملائكة لباف إيه مكيني خنو جد ملائكة أو من ذبه بهم بنا إواك الله سبحانه وتعالى بيان كربا فني الانفطار سوتك دهونا أيتوك وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون تباميهم جمعتن الله ده ملائكة لبافة ده ملائكة وظيفة كي تباميهم كرا كتت الليفوم ين أول من ذبه بهم مكاني كنوا ده ملائكة دو هكوس إبس إنسانك وكنوا كم تنجلس
ekani vies baika ekuga vies komme halate gos ede malaikatun ena wakilwa ei wadifa ki mikan tatalif kanatuge malaikatage wadifa ki hewkan tatalif waatuge malaikatage wadifa ki nubakan tatalif names Allah subhanahu wa ta'ala rahmat tanusufa minbar likam ballawa kanatuge malaikata hewkame kurman insana gastu kurma ekuga Allah rahmat tanusufa minbar ki Allah wahi kurmani e malaikatun ne timin ilahuge amaluge fatuga hewkame kurikama liwas adi enanu kure hame ekani gastu kuri qur'ana me Allah ga hadratum nidai beveni e malaikatun ne e timin ilahuge alage amaluge fatuga hewkame kurikama liwas adi enanu kure hame ekani hiten irui en hewkam kurikama liwas wagutu malaikatun liwa nuba hewkame kuruma gastu kuruma ekuga ikan koffinama Allah subhanahu wa ta'ala malaikatun amru kurabani dihe gunaya hay gunaya demeduga itru kuraba liwas ega mana ki hay faharu mina mikan koffiye kan liwas suwale ki rahmat tanusefa netto warab bodat tanusefa adi hassate ka daraje itru kuraba irada kuraba mi rahmat tanusufa min kamballo nubakame kurma gastu kurima waatuge koduge malaikatun Allah amru kurabani malaikatun adi timin ilahuge alage amaluge fatuga evve secchen nuliwas lobeti zuwanu khasa kote gabeje visna nuliwas adena nukure nu subhanallah hewkame kurma gastu kurma ko kuri kamaliv nubakame kurma gastu kurima Allah wahi kurabani nuliwas timin ilahuge adi nukure enu bakan kuruma gastu kuruma fahuge kan kofi kuruma fahuge sallallahu subhanahu wa ta'ala ki rahmat tanusufa minbar ki Allah wahi kurabani lobete nabiyya ummat de irshad kamyonani abu umamah al-bahili radiyallahu ta'ala anhu jarihum ay sawa riwayat gannani inna sahib ash-shimal la yarfa'u al-qalama 'an al-'abd al-mudhnib al-muslim 6 sa'at hagadi wanden lashkur bas nuliwa rebbesit hagadi vidwa lobeti zuwanu visnangi fikr kurambi lubai kamme kuruma gasto kurimas nuliwas coffee nama adi nuliwas hagadi ronde timangi habala fursat de base ene negi gen kurawne subhanallah efada dilati wanta rahim manta ilaha ka riyad wal sawis gadir tere ga gome ure dele awome visnala nujeheto e hagadiru faite gen diuma fahuga sena taubanu jenama den Allah wahi kurwani emme nubaya kame kurikama liwas evve se chingituru kurwas ya rahman wa rahim anta ilaha illallah Allah wani mimus mal go men de baf barakat ramadan mas de tin dos fa mal go men badal quran nege go men libena kama ummidu ge mitibi en kama Allah subhanahu wa ta'ala mi dilati masar annakan bayan ko de wal go men mi gowale wani Allah devva mi devvunta libigatumat kebabihum awasugannash demma go mitaga tilawat kur alimra sotiga satiga tiris kimana itu go wahi kur bafa wasari'u nikam misawada ganna kaaku mi gowalebi kainatuge milkori ila Allah algomenge eppis kamaka beenuge odigane nuwe ekam algomenne ki komme hindu kodakabes eilahu rahmatan nihayata beenum tilbai kuda kuda wagutu kodakam oxygen kindi janama nukule demi ka badaluwa hituge windu jahum gutti janama am he asabun diye idos har ka kurmuge bar khadu vavi lobeti zuwanu khas gotte go vistambi mastuwata kediga wabaga jehiji maimba fenge lolum karno samu mushama halak kurmu e daadium du kollu mammi ranuge fursat libe me bor bod fursat de hayat ka nanna emme devva devunta libikatu manga awasyagannas wasari'u Allah wahi kuram kon Allah ito awgo me gebis kamaka beenu odigennuwa alugolmen eila rahmatta beenu efawa bayka me goala kochi libikatu awasyagannas faamu fussaw maghfira mikeni
Allah tibani hun hewkanta kurima e kurunu nubaka me fusswa devwa e hewkamuge badal devwa ege wes eta gunen itur ko devwa tibani hunnge be devwa e devwa devon libagatumanga awasya gannas wajanna adi udutaka bimuge tanawaskan libigemwa surge libagatumatta awasya gannas surge ki emme fahuge mihaves emme fahu surge banne mihaves libeni दुनिया के देह गुण बिंग केने तस्वुर कुरानी में दुनिया के देह गुण बिंग ऐ एन्न फहुम सोर के वन में के मकाम दिन कोबा मती मकाम के भी होंगे दर्ज इन निअमत लिबिका तुम अवश्य करना से मिन निअमत तैयार करे फोनी तकवा वेरी नटक दिन में मितागा आडुई के दिए बकरा सुरती के सते का अड्डे तिमन आयतुगा एवनी मी रोदवेस फर्दु कुरवनी तकवा वेरी गुमट्टक तकवा के मासिफा अवगमेंगे किबागा अशगत मट्टक मी सोर के सैयार कुरवनी तकवा वेरी नट्टक ए कोंबैतो अल्लाह के अमर फुरतक केमंगन नहीं तकुन दुर्वेगन बायक हादा बोडु नियमते अल्लाह देवन एमे म कायनात के मिल्क रीला अवगमेंगे एब्बस कमक बेणु रोडिगे नोआ हालुगा अवगमेन्न मी फुर्सत तनोस को देवाफा वही मी कुरबनी एति मेगिला गळुने अवश्य गन्नासे मी लिबिगत मट्टक लोबे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी दीलति मसल अईमा वा गो बयान को देवा हदीस कुरबाफा वा बसफुल निकंग अडवसवा कोमे मी के ईमान कंता जवान खास गोते का जुवानो मी फुर्सत की बेणुगे गोतु गई फमा अवश्य गन्ना إذا كان أول ليلة من رمضان ما هو غفورة مريء أو ما أكوغا الله سبحانه وتعالى رحمة أن جوشا فوري بيان كنت بحديث قرباني صفدت الشياطين ومردة الجن نكي منتري نلفا نبا جن شيطانون ترينا إنسانون ترينا إمن ترينا نلفا نبا نكي منتري جن شيطانون كسر الأرض मिमस्तरोमा आएगा हम एक कड़ी मिमस्तरों का लिए फुर्सते मी के नतीजा सागो में नफेली के दाने एं बुरिया मस्तर तक खिलाफा मिमस्तरों का मिस्किदंगरा में होंगे इसके नवे सबब के फुर्सत तनों से के लिए मी कम के एम में बोर्ड है कि एं मस्तर तक खिलाफ एं मस्तर तो का मी गोता नार एक मिमस्तरोमा आएगा आरामी होंगे नवे सबब के ए नुलफा नुबा जिन शैतानों कस्तर लोलुनी बंदू कुरोनी इवेट्टुनी अल्लाह के रहमत तनोसि अदि हेगे तुरु अल्लाह के अजाब के गोतिकम गवा नरक के हुरिया दोरत बंद कुरव एम्मे द्रव्य सुरवा नुलब अदि अल्लाह के रहमत के गोति स्वर्ग के हुरिया दोर कोळता एम्मे दोर कोळबे बंद नुकुरव हुरिया दोर कोळता हुलवालबे अदि अल्लाह के हजरत निदाई वे या बागी अल खैर अक़बिल ए हेवकन तकंगे देमी है तिबायल लिबुनो में फुर्सत नगा नुलास अवहंग अन्नास अकबिल अन्नास मिहा दीलति मिहा देवुंत वर्गद वाहिदु वकुत फाइतु नुकम लिबिगत मट्टक अन्नारे अवसगन्नास अकबिल अन्नास अल्लाह निदाई बवने अल्लाह अगो में गेबिस कमक बेण ओडिगन्ननु वयबगि शर्रि अक्सिर अदि दुबा कंत कुरंगोळे मिहा अल्लाह के रहमत मिहा जोशा फोरी अन्न वगुतिग्गा तिबा की वेनु वाकंत कुरंति उडनी हुट्टादास अक्सिर हुट्टादास एकमुकस अलगुन में की वे तो अलगुन में न नुइसने अलगुन में मिहारु सुरन फेशिके प्रोग्राम मुशेलु मम्मे हुलवाली कोंकमकत्तो इहारा मिहार दम्बी हैं लोभी के दरबार एपिकपु मिपिकप अवहंगिना मिबिगन नास प्रोग्राम काको तो हुशार की वे तो अलगुन में न नुइसने अल्लाह के दरबार हुलवी रहमा इंतहा दर्जे तनोसे एहम मस्तर तौगा नुकुरवे गोता शैतानुन जिन्न शैतान कसलुवा फुर्सत देबोमा फौगस अलगुन में दुवागन ननी एहारा बिहार लोभी के दरबार नुकुड़े अवगुन मीडिया का हुरिया बेफुलना एकंकमुगा हवाले के तिब्बे बेफुलनस दन्नवाना मी कोविड नवारे के सबब फिराव दुर्बी जे कम बनी नमा मिवकुत ए फुर्सत लिबी करना रे हुट्टा लाशत करता
Allahu ge rahmat libgatuma awasgannas sababaki mimassar hewgotuge hede kurawi janama Allah gandi huwa ko midannoni baaki on egara mas awgomen hewgotuge hede gendare rahman osse awgomenge daringe hittan aliwane sekuni tanwaswane du fasehwane iqtisadi gotum awgomen mi vettifawa andewolon aragatumde huriha magin Allah tanuskodde ban sabaki Allah waadodige foni waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib talaq surutge dewanaytu Allah inge goy ikhtiyar ko finama e dimawa dati udaguta kunni kunnane magudakkawa iqtisadi gotum dive raj vettifawa andewolaki awgomen tasawwurul kura andewol bay kumigum bonies mudi waram bona andewolka vettifoni धरनी की मच्छर धरनी मेरी जे कौम में बोलकंगे तिजे हमें कहीं सरकार अन्नू दक्कन जे मिदी राज्य के फसलों का दिन उड़े कौम में दिए ही मुआवजे के बोलूगा जिम्मा है बेड़े थी ये धरनी के अदा करूँगा जिम्मा नगन जे दिन उड़ो मट्ट का मजबूती दौलत में नगन जे इख्तिसादी को तुम बरब बुढ़े ही न और तेरे भाई गाँव तक भंगरूट हुई थी एम एस अल्लाह के फضل वंतर कमा धर्म वंतर कम बोलो algo menanga dia pada halat kulmati lu mikamu ngaraga tuma bes algo mena fursat li bigindani algo men islah hui algo men Allah hemma bada lobe ganna walkan adanu ko Allah subhanahu wa taala enge untaka gonjaha ma molati qanun tan adan danna bayka megin algo men bekar wahaka dakka fashim algo men kurimati wi hiddatikan algo men tasawwur kollenge beje mimi ko dakka wahaka enno mi Allah subhanahu wa taala bawele bi fotuga in haqiqat yaqin wa kama wanina mashhura surat ke 30 ayat hulwala wama asabakum min musiba fabima kasabat aydikum tebami guna jehunu ha musibat jehuni tebami hum kuri kutta uga sabu kon ko setto ko min kuri rabati suwanu mikam ge simma naga beje Allah ge geta virana kuri ago me mulne ago me geta ngabado bejito novi ago me darin demadda faso jana matim madda fele be skuto ke kewalu de ponieno talime uzara ga masakkan kuronieno e bahuri masala take ay Allah enno bodan lo bodan ganna wala ko ngada no ko me keduwan padi samad ga miskitu ga demi hun timmi ho fasmi hun hami ho ekam ko muli dawla muli qaum satta muslim kam ge dawa ko ege sumpa kan algo men ne jehunu ha musibat jehuni tiba men kuri kusum wa yafu an kathir ege tere gir kan ta Allah afu kur vidi algo men tibe veli nevale veli hituga windu jahani fenum nu gendawa iwun nu gendawa haraka kuru nu kanduba ei ilahi rahmat tanu suwa kam galamate ekam go sago men wisnu lobeti akhun lobeti ukhtum Allah kuladu wodigem ve enu ba kam kurum hutta ebugutu ina nu kulde mi kabbadan kurum Ames Allah subhanahu wa ta'ala ay dilati want ago men me fena karim dilati want badal nu hippa ago men ge min efis ni'mat nu gendawa huttu hinan kangai maswari kan emberi kan huriya kame gai nikame dikame kibe ago men de kutte gine emi ago men Allah mi de bani fursat barakat ramadan mas amma aku ga josha fori adi mimassaruga fardu kurawari roda subhanallah mi rode ki mi adege alukamen no alukamuge ituru alukamen sihi gotum bes ette hew gottake medir kurwa alukam lobeti nabiya ge irshade me di phd liya bay befulun thesis livumuga e hedu kollobane hame kani hadisuge basful sumu tasihu tabami kon roda ibase dule hausi hatte gati bele meduge doctor hame ittifaq wa masale roda ifu maki miha furi masih hatte libe kamaka Allah mi wahi kurmani bakara surat ke satte kadde hatarona ka wa antasumu khairul lakum kalim roda ifu emma hukam bodu gotake इंसानाय बालिता वार्ता कुरुमुगे एम्मे बोडे असासे कमगा बनी डॉक्टरी को तुम होदी फो होदुमकी मी कोलेस्ट्रॉल हाई ए हाई उमिस दब्बेगिन दा मसरे बरकत रमदा मस हम एकन मी मसरो एक सबबुम एते बालिता को इंसाना सलाम रक्का तरिकन
adi miroda hivima ruhani gotul libe faida tasavvurum beru galgomen tasavvur kuramulus nukurave lobete nabiya ummaten irshad devani man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi be barakat ramadan mahuga roda hifazi miha dannashe ege sababun allah subhanahu wa taala enege iswedi huriha fabata miha saban ene kurawunu huriha fabata fusawade ruhani gotul libe bare natija है कि अल्लाह गुरुस्से उन फुस्से कौन कमर रोते कभी कुरान फजर शादी का लेकिन फाड़ इसलिए फैशिंग इन उससे जो मदाने हरांगी चिन्ह का हुआ में नूने खुद तो कुरान भी खानता था बस दो को ले अल्लाह तक इन में बड़ा बैन हुआ खानता था क्यों माँ बोई हुट्टा फजर शादी का लेकिन फाड़ इसलिए फैशिंग इन उससे जो मदाने हमें करने कम करे natija है कि तुम अल्लाह देव वादे वो मकी में इस वजह हुरी हफ़ावत फुस्सा देव सेही गोतुन लिबने फायदा की एनगे कोलेस्ट्रॉल दब्बेगिंदे एनगे हसिगंडन फुरिय मसीहतन लिबिगिंदे दुले हो सेहतन लिबिगिंदे कागत तो फायदा अल्लाह फायदा नो अलगुमेन लबेते नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोदे बेगोतुन हदीस को बनी अस्सौम जुन्नह रोदे की अड्डने एक मन की मिहा रकातर को देने फावत को अल्लाह के खौफ आए सलामत को देने चाहिए इनकम लबेती जुआनो नबिस दे बिरशाद गन्ननी मन इस्तताअ मिनकुम अलबाअत फलियतज़व्वज फइन्नहु अगद्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफर्ज दुनिया की एक किस्म का नुदेवन फदी इरशाद तक तेबाबी के तरह केरी कुड़दान कर लिबिगम बा कम में जुआन को इंसान का बीती वे शहवत के दुन तम उतरे रागिन दाती वे ए हलाल को तो फुद्दु मटका कुड़दान कर लिबिगम बा कम में जुआन का हक काबिल कुराश فمن لم يستطيع कुड़दान का निकम्मा बनी नमा فعليه بالصوم فإنه له وجاء أهرود हिफास एरु इंसान का हाशी को नुगे उतरी आरामी शहवत के गरीज़ा दब्बे के अंदर सुबहान अल्लाह अल्लाह तो फायदा भी नो अलगु में न फायदा मी हरकत रकम के तेरे बदे के अंदर मी सबब टका अल्लाह सुबहान व तआला मी मसर गरोद फर्द करो दिन अलगु में नाडू के दिए बकरा सूरत के सत्य का डेट हतरो नायतुगा अय्याम मादूदात अदद कुरे दोस्त नेगी तिब्बा अन्नान नेगी तिब्बा ही गदा मेरे मिति में इंतजार होगा मादम आडू वेनी रमजान महोगे फसदो सीगर की दिन आडू वेनी देंगोती हंदो बलन तिंदु नेगी तिब्बा अदद कुरे दोस्त अवगमन नुआवर के कमे कुरमन ने अमर कुरबा बेणु मकी अवगमन रक्काते غير مسلمو لكن الدراسة كرمة فوق إتى بايكون إسلام دين قبول هم أقول من مفروض أن الله تناس كده بني أقول من إصلاح ومتك ऐसा बाकी मैं मस्तर है वो तो के हेद करो जन्म बाकी हो गया रा मस أقول من नंग है वो तो का हेद करो मुझे तौफीक अल्लाह में मर को देवानी अल्लाह एक कमंटर का अगुल में अवसर करना एक कमंटर का अन्ननी रमज़ान करीम में बोले मिमस्सरु के रेत अलुकम का हेद कुरमट्ट का तरावीह का नमाज आई एकम गाविस हदीस कुर्बानी मन कामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़न्बि ईमान कमा एकुगा अल्लाह ईमान वे अल्लाह ओडिगम बाका बल्लवा ओडिगम बाकन अस्सवा ओडिगम बाकन देन ओडिगम बाकन देख ओडिगम बाकन एब्बिस कमे नल्दा वंगना वे नुआकम हितुन तेदु को कसवर को कबूल कुरा हालुगा अल्लाह का हजरत सवा बदर मंगे दिगे एन अल्लाह टका क़ियाम कुरी कोल्लम बुरी अल्लाह ने के इस विदे हुरिया बाप त पुस्सवा रूहानी बार बिली मैं बार नि बुनी मा दें हुरी हुरिया कंत तक गिरा को कुरियरा के दियो मुगे जिस्मानी बार बस नि बिली नबी नबी उम्मत इरशाद बनी मन काम मा अल इमाम हत्ता यंसलिफ कुतिब लहु क़ियाम लैला तसव्वुरम बेरुगा इमाम मिहा निमेंदे अरका को फदु रकावनी इमाम मिहा निमेंदे इमाम मिहा एकुगा एन बावरे जन्म मूली रेगंडु अलुकम कुर्मु लिवेन सवा बदरम अमलुगे फतंगी तुरवान काखत तो फायदा वे नबी जुवानु खास को ते जुवान का भी फुर्सत गा बेड़ को कम अल्लाह सुब्हानहु व तआला दे वरन दो फुर्सत कम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नबी हदीस को बनी एहु कन तंगी दे में है अवश्य करना मिया तो तिबा लोगों से ना दे कौन दो है तो अन्ना अवश्य करना
eru baaki unge gara mas hewgotu ge hede kurum huriya mage Allah ta nas kulli ba walillahi utaqa min an-nar wa dhalika fi kulli layla kom mere ko Allah darake mutti kurum narakay burima tasawwur nu kurwadi awgo men tasawwur nos kurwe iruge hulukan menduruga gada wejjena algo men first ment bes keten nu kurwe mi iru fassate karuge durmenugo huri hirwaay dekkinatto wani losege mibara kari wejjena kayritan ha boda kari wejjena ehme narakayge huluka algo men tasawwur nu kurwe e hulukum Allah salamak ko devan miedu awgo men Allah ge mi russewma fusew libagata masak ko fi rode ifage nufudene fardu wasama do kollak e bekar kamengi kurwe Allah emme bode lobed ganna walkom ki fardu wasnama e namaz rakater weje nama den ene kura kamegge me baraka ganna erum Allah gandi huwa ko midenone mulli egara masar ko men hegotu ge edega ade awgo men ge dir ulum hew badate ke ganna awgo men tasawwur sukura gota awgo men me andawadu aragana wene huriha mage Allah tanos ko depa awgo men adu nive to wa huwa ala kulli shay'in qadir ay kum kam khuludu mudigum ilah kum kam lobe ta khunna uqtum mi ade ke kamen no islah huma me pura bodu fursate noliben mi ranu ko fursate mastwate ke dige wabain bes musabagori ehni hen kanta ko bes nami shartaki fas waqt Allah ke darbar hadiru mangago mangada kur esabake lobeti nabi ay sawal denne woni ayyul amali ahabbu ila Allah Allah hadratu ga me lobeti kam bodo ke amale ki ko baito lobeti nabi hadis ko ba fani as-salatu ala waqtiha namaz de waqtu ada kur e namaz nuko algo men adi kitam mi waraka begi kolla ma sen ko foli hori gotta muskolla gi go so good morning satte ko faru ki kam gaves algo men ge morning good nuwan bedwa e bedu algo men mi finna algo men hiwani me gos kiyani barangalwane nuwan sabaki fatis namaz jamaatu ga ada kurima enna ruhani baru tasawwurum beruga mieduge doctoru mieduge exercise ngenne boda lobi kura be fulu be sebba sewda gannawa fatis wagutuga jabbuga hunna oxygen ki en ebbe sokute gen hunna oxygen e wagutuga ogomge fuppa men e parli bitenama Allah emme boda lobi ganna walkan ada kurmatta kanukume gen da deumuga e hada warugade exercise kewa en kamalo be nabi hadis kurabe man salla subha fi jamaa fa huwa fi dhimmatillah fatis samad jamaat ga ada ko fina mehne wene Allah ge bellum ge tasab badalu fe de duni ge ekak bese ne bes kellu me do covid nawara ki kur henge chek bes lukira nete sabak Allah subhanahu wa taala ga to khatir kam ge killa ge tere ge nawan ekam ko sharta ki jamaat ga da ko ekam ka gom ge miskit tan huri di dana fatis samad ga dihe be hon handi de bem ngaram den sate ko far good morning ne kya ke ka sa gomen ge morning good nuwan agomen ngane dere nikamiti gotte ka sa ki mi hidde bi Allah mi hitu ge vidde jom ge baar le bi Allah jambu ge huri ha ke le bi Allah mi sakku ge hitu ga gomen ne takka kurma anu kurmu ge e baar wes le bi Allah e baar Allah kanu ba en ekan libiga to matta ka mi ranu ge fursate de lobe ti zuwan mu khas gotte ga lobe ti naliya ge mi ne bawi ishad handan kollam bi e islahu mal libe ranu ko fursate lobe nabi hadis ko bani edwe ka hadis ko bani uhdurul member karwas asabe kalu member karyo dal lobe te nabi member macca ngara wada ga lobo bidalwani amin 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 faba wada gati ma sabe kalu sual ko bani laqad sami'na minka shay'an ma kunna nasma' min qabl mi kuri aduna ha go etke adu gitti ei kom harfata ka ngara wada ga no amin bidalwe kibe dengi ke tafsir de bom hadis qurbani timen nabiya furatam harfatan ara wadagan hidi jibril amin wadagat jibril amin ki ka ko jibril amin ki malaikatun ge tereng emme ara hu nabi malaikat jibril amin ke haste ka fiaful hure haste ka hafiaful no ne haste ka fiaful em fiaful hulwal ba fina mul udaras fore ya ara bar allah wani debba ay fiye fulage kolge sawab Allah subhanahu wa ta'ala gamru fulak
lutu baga mi kun ge rattam uda hame ngofulle kerene ko vesnu kerene fula uda hame ngofulle wa bandun jessawa galuge ware visse e jibril nabi wadaga vidaluwe ba'da man adraka ramadan falam yughfar la faqultu amin e adete barakat ramadan masfada ma masra demadu ge de masra ay mawagoi ais emiha ka baddalu emiha ge faafata nufohi e masra emihunna alwada kya fengajje ehme je kama vanina emiha kan halakutte e bimuge amine amin vidalu washe ehidu timen nabiya amin vidalu me e adete bali hunne ge emiha ge amin ge mana ke e allah mi dua ijabu kurban de emiha ge halakum ganen lahe fae ema gom vissalam bi hama haqiqatu ga wese abajuri e ade te bani hone devna harfatan ara wada ganne hindu jibril amin wada ga fe vidaluwe ba'da man dhukirta inda wa lam yusalli alayk kalege fanuge namfulu aduwe hindu kalege fanuge macca salwa nokiwa me kan halakutte timen nabiyya inna amin vidalu wase timen nabiyya amin vidalu lobe terbiya ummatin irshad bani man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi biha 10 timen nabiya ga macce emme fahar ko salawat ki wa me Allah dihe rahmallah dihe rahmah al bakhil man dhukirtu inda wa lam yusalli alayhi timen nabiya ga namfulu kana we hidu timen nabiya ga macce salawat nuke me e bakhil mi ha e dahini heke e fada mi ka ko me bedde no ko me abaje no ba e sallallahu alayhi wa sallam salawat ge emme kur juble ki dengo ti emme ma salawat ka ibrahim salawat attahiyatu wa ko me ki ibrahim salawat timman harfata nara wadaගෙන jibril amin wadaගෙන vidaluwe komme zuwanu ko khas gote gadu halangi bete komme muslimak dirulum bajul kuram bedwa komme muslimak gadu halangi bete emihege kuri matiga emihege mammaya bappa muskuli edemi gunna khidmak ko gen suwarga hasil nukurawnu mihan hanakutte ami vidalwase timen nabi ami vidaluwe me e ade iguni kibani main bafene ki haqiqatu ga sagum men allah de wa rabbul ni'mat kiri to quran ke moriti ayatan ulwa la ira go men na fene gen dane ati'u allah wa ati'u rasul allah ke man tirwaje rasul sallallahu alaihi wasallam tabawash namis mi usluba khilafa mul quran ga alugona fene bawani hatar tane mi usluba khilaf hame kan allah amul kom qurashe main bafene kam hitas ege terengin ay balwala ba alisa surat ke 23 ayat wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana mai bafena kame hitas mai bafena kame hituma kya dege kamenno dunya matiga ago men e bayka ya emeduga enne hew ko kanta kurenje bayki mai bafe ekamo ko miedo gene geta ku gam mai bafe muskulive emi hum balane baykune rufiya dirifa bangala kulankala temurani dibena rufiya de okay ekamo emi gonga gomengala fatuga hetto hettebi agomengala fatuga emi hon nidina ga emi hinga horiya ofaledu konde miedus mamma enegal tuttu darifulu du ko febistana kannode tanaka dambe disno nete kulo kujjoke botte no de velta ekam miedo gomen konkametto kuri emuskuli mamma ya bappa bana biwone kale balade timena rufiya dene me timena wara algonore busy ko tenore subhanallah madama algomen nannade to fursat lobiti zuwanu visna e main bo fen rovvala algomen woni ufavere diroma libijjeto algomen ufavere diroma gere jetta ku gam musiba jehumuge emme bodo asasa kimi ailata bolumuge emme bodo asasa ki main bo fen gituge jesso emi honni kameti ko gire zuwanu nake e mai mo fen rovvala fatimba fursaten bilideni teduan fursate emi hon kari maafange de mi hon de ruhum odambe erum hay murumati allah guru hudugatu mi hon libe emi allah ge nabi hadis ko bani emi kan halaku temi halaku ganne lahi fahe uduge amin badwa kurvi bimuge amin ami vidalwani den lahi fahe nei en quran ebes kamen dunia mati Allah saza deba tingkam ge terenge kam ki mai bafenge tuges emi mi barakat ramadan maha ki agom men libe ranu ge fursat me annani karim masal waraddi lati masal agom men mi kama amedu ge visna fikrukum
mimassarata ka tayyar wegi awgo menge uluma gulu islah ko fina ma shakkenne Allah hadatu malgo mena kamyab banna em bima Allah subhanahu wa ta'ala go mena gwale be awassu gannas mi rahman libi katum lobati nabiya muhammad sallallahu alaihi wasallam awgo mena mi gwale bali tubu ila Allah wastaghfir Allah hadata tauba wash Allah nur surat ke 30 sanat ke wahi qurbani وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون تبامي كن إمن إكوغا الله هذا تنقبل الناس توبة هنگا ما ناكي أوغا من إمري أوغا من مصر برانغالي أوغا من ميوني الله هنگا جيتا ويرانا كف إيغا سنپاكا أوغا من فنيج أوغا من جيتا ويرانا ويج أوغا من دارينگ هيتان أدير ويج أوغا من مصر موغا أمانكا جليج سبكي أوغا من كوري كوشي كسازان وما أصابكم من مصيبة سورة كتير سناي هندانو کا بہٹن جے بڑو اکرن لیے فبا وجه جہنو مصیبت جہن تیبا من کور کھٹا ہو سب ہم ان ایکو اللہ ودے امر توبہ کے معنی کہ اللہ ورب بڑا لوبڑ گنوا يحب التوابين ويحب المتطهرين ورب بڑا لوبڑ گنوا اللہ کو فائدہ اللہ حضرت کا بنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنے دورتو بنے ہولی یبسط یده باللیل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها هلكم غير رافو مدانه بفرصه ميتي تنوسف ريغنو قران بي هنٹکا دوالو قران بي هنٹرا کے ريغنو تکرار و مادو ميدن اوگمنگے عمر اوگم دنیا اوگم نبی دوست اودا کے امبري اوم ميكني توبه ان توبه اومغا فرصه مكما تيمنا كوشك كروج هدي فراتا غوريدي انما اكدو كلنيا ديواني اكما مدغ هتام كرو تيمنه اسون كنلو دمگه حياتو ملو قران میں الله رحمه فرب پڑتن ہم اکانی الله حضرت کم می فرصت لیبے اهم بیما می مسر دینتی می مسر وما اكوگا مومنو گے رودگس اترو کرے برکات رمضان مسرو گے اپس مسر کاگو میں مسار گے عنایت نو لیبے أمسر الله مهوجا لبين يزاد في رزق المؤمن مؤمن برزق ترس أقول من تصور كليتو بكا هنگے کس مسئلے کے تنو کرے ہم رمضان میں سو مائی کو رود مهوجا نائے مسارے کے دبا کو پا نو تکیم با کو پا ایولی بے رحمت اللہ کی رحمت تنسو کم علامت جو شا فوری میں نلی رحمت එකම කො සයිතාන ආයස අල්ගොමෙන් නකුල මෙහර මෙහර කුල හිපස් බයිබල කලින් නන්න ලොට් කොල්ලාස් ලෝබික දරබාර ගෝ බයිබල හිකාස් ඒ රේතන් යහියා කුරුමුගා අලුකුමුගා හේද කුරුමා කුරාන් බයිබල මෙමස්සර් මාක් කුරාන් එන්න මුළු සබබකේ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرات بيان شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هتكو جديرو كيرد القران القران كي وانا فرصه لو بيت نبي أمة إرشاد بني يقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه قرآن كير وأشياء من القرآن أننا شفاعة تلوان أقول من ركعت القدين أقول من سلامة القدين هتكوا بلتك الشفاء رحمته هدايته عليك النور مسروا قرآن باول بنيتي ومسر معك قرآن إكمل كي قرآن هذا يصدر إما ختم باسمه جينا وقت بيكار دراما تبلوغا سلسلة تبلوغا أو من كونغير كتو ويسني إما الله غدا النداء ميبن أو من بس كما كذا موتا جود جينا وهالوغا إتي من غير هو غرون الناس ربيت سوان من فرصة اللي بإصلاحنا أو من قبول كرني بجي بس بايك حالة الله بدل نكرمان يبقى أميلة حالة بدل نكران أو من الله جيتان عباد كرا بايك بامي أو من جيتان أوتوماتيكم بدلوان أو من جرتان عبادان أدونا بيمون بركات جدوتهم بوادوان دبني الله ندبوا تنولي بيا هم بيما لو بتأخذنا وقتهم من بركات رمضان ما كي ميرانو دو فرصة تقولون باقي هم يقارا ما سيوم كتوك هيدا وكرمتكا هنگا ما عزوم كندا رايجر بلالم تجربة كلها فرض فستما دركات له فافتكون توبة به هيو كتكون ما عزوم كندا به راشوغا أهلورين إمين إكوغا الله جيتان عباد كرا بايك باد وكلنا ما دوغا مسكتان النبارو حديث تمادا أروالو إيرون الله وغمي جيتان كم جنتيجة دكوا أو غمنا غوريها غتكون
hew medir ko de ban Allah ge waade Allah waade odigem for hi was sukra goggotum timangila me kamuga magfay ko de ban embere kambesti agiwan masweri kambesti agiwan libe amdani situwane adege baraka be sannane aw gommenge mustamauga ufaveri kam fitrgenna mi iqtisadi hinar ko aragan wel huriga mage tanos ko de ban ame sharta kedweri wo falaw sadaqu Allah lakana khayran lahum ekam kaw gommen amanat telinuwe dogurina badalu janam ben Allah ge hadratu annane al kom minne itifal take इन लोगों ने अबदुस किया में खुदा की लाठी में आवाज नहीं अडन किया इतिफार वर बारवान कोविड नवाले के कोविड नवाल कम फड़ाएंगे बस वो कम नुफेर उन आदत डाल हम एक कहीं बड़ो इम्तिहान है मैं दुनिया के मैं दीरों में की इम्तिहान है मैं इम्तिहानों सलाम वो मटका लबे तखुन्ना उक्तुम देतीन दोस्त होंगे बदल कुरानी बारह बरकत तेरे मस्से अज़ुम खंडाडुवा मेरे तिमने दें हयातु का फाफे नुकुरान हादा बुड़ नियमत के अल्लाह तिमने लेहटे भी एरु तिमने अल्लाह मिकम का हुरिया है वो ते मित्र को अल्लाह ये पूरा बड़ा लोग करना वक्का में दुआ है अल्लाह सुब्हानहु व तआला अगो मिन एमने बस हेउ सुंदेवा मी बरकत रमजान मस मेंबर कुरवा मी मसर का लबवा फ रहमता फाबुसमा नरके दिनौ अगो मिन एमने बस मेंबर को एक कुछ महरूम कुरवा आदि अगो मिन के माइंग बफिन कमे हिता अगो मिन के माइंग बफिन के लडु हिफवा करुणता फहिना बाइक अगो मिन अगो मिन के जुवान मसवात के को बागे हिफवा एकमु सलाम मी रनु के फुर्सत मी फुर्सत न का लबवा बंदना ए गुरिया कम दो को लबे रेगडु गाडु कम का तायरी बांबी मिस्कितन आबाद कुरंबी अगो मिन के कितन ओटोई आबाद अल्लाह उरी हाँ मगे तन उसको देवान एक कम में कम कुड़ दो बुटी तुम बाइला दुआ है अल्लाह सुब्हानहु व तआला गुण बस इखलास करने बागो में एमन बस मी दीनती मी रहमतुम फुरिगिम बा मसर मिंबर कुरम मफौगा ए मसरुगा फर्द कुरउन रोद हकीकी माना का हिफुम के तौफीक देबो वकी खास को तेगा ए रोद एति बेगे फर्द फसलमा दर खातिरुम के तौफीक देबो तौफीक के अल्लाह दे पाए अल्लाह एति नुदबा में बिस कमेन कुरवा दें कि तो कुरान बावले मसर कमाते कुरान गिने इन क्यों मा आदे कुरान खास होते गा रेगन गा अलुकम गा दावरी बेबे निमिन दें मा गिर होगते नो मूडी रेगन गा अलुकम के सवाबत मन बिगता मैं मसर गा बानी वजना ए दो कोलंबे ए मसर ताऊगा ए गाना मसली बेन ए पे फुरिया मुको मी रोदा मस आय रोगो में न रोदा नहीं फति बिजना मा ए फायती दे रोदा होगे रोदा आगो में फरवा कुड़ा को फातु जना मा कफारा वस दे आदि मिरोद मस्ती है मैं रोदा था कदा विश कोई है इन्होंने आगो में एम बिस कफारा नोना हमें कन कदा को नी मफुदे एम भी मैं वही करबे फायदा तुम में अन्य मुखरें दोस्तों को ही बात 11 मस फायदा के दिन सुनोई पावर बने शेख है बंगे बिस का हल अब रोदा नहीं होता मिरोद मस यही की न जीवन ऑटो है 11 मस फायदा बिस कमन नहीं की तो एबे जे बिस्नाल रानू की फुर्सत शैतान हादा वरकशा आगो में ना में कोड़े अल्लाह सुब्हानहु व तआला शैताना के में नुबारे वो तक अगो में सलाम कुरबा अगो में गेजुआनो न हे उसुंदेवा अगो में गेजुआनो न की मसा तक दिगो बाइन सलाम व मुस्लिम लाबा मनफा होरी मन में फंगे लोनु करुणा फहेला जुआनो तक कम गानो बस अदे अगो में एमन नबस मी बरकत रमजान मस मेंबर कुरबा मी मसरुगा अगो में नंग हेव कंत कोगिन कुरियो मुस्तकबिल उजाला कुरम के तौफीक में बरकत बस व माली बलाग व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सल्लम